Slav hevalnom. Hum bixêr hatin. Em bi derseke din dîsa bihevranin. Hevala em di dersa borî da li ser cinavkên pirsiyarî sekinin. Bi rastî mijareke gelekî girîng e cinavkên pirsiyarî kî û kê. Ez hevî dikim ku we temaşe kiriye û ve feyde jê standiye. Hevala heke hûn dixwazin ji wê mijarê baştir fêm bikin. Ez wekî pêşniyar dibêjim lêkolînê li ser ergatîfiye bikin. Li ser ergatîfiye. Heke em ergatîfiye fêm bikin em ê mijara cinavkên pirsiyarî kî û kê jî baştir fêm bikin. Em ê di vê dersê da çi bikin hevalno? Em ê di vê dersê da li ser diyarkirina hejmarên navdêran bisekinin. Yekjimar, pirjimar, heye û hene. Hevalno heye, yekjimar binêrin li vê derê. Heye, yekjimar, hene, pirjimar. Em ji bo diyarkirina hejmarên navdêran van her du qaliban pir bikartînin. Lêbelê ji bilî van hevalno hinek rêbazên din ji hene ku em hejmara navdêran nîşan didin. Em çawa nîşan didin? Em bi cinavkan jî hejmara navdêran dikarin nîşan bidin. Em bi veqetandekan jî bi qertafên tewangê, bi lêker û bi hejmaran em hejmarên navdêran nîşan didin hevalno diyar dikin. Em dikarin bi van jî bi van pênc rêbazan jî hejmarên navdêran diyar bikin. Lê ya ku herî zêde tê tevlihevkirin hevalno ev heye û hene. Ji bilî vê yekê kesên ku nû hînî Kurdî dibin, ji Tirkiye yan ji zimanekî din derbasî Kurdî dibin, mesela veqetandekan nas nakin, jê fêm nakin, qertafên tewangê jê fêm nakin, tevlihev dikin, bi van hejmaran nizanin nîşan bidin. Em ê di vê dersê da li ser vê yekê bisekinin. Hevalno me got em ê li ser diyarkirina hejmarên navdêran yekjimar, pirjimar û heye û heneyê bisekinin. Bi rastî wekî min got ev mijareke girîng e, lê mijareke wisa em bêjin pir zehmet şînîn e. Ez bawerim hûn ê baştir û zûtir fêm bikin. Tenê hinek tespît hene. Ez van nîşanê we didim. Lê mijara heye hene teqez divê hûn temaşe bikin ji bo hûn baştir fêm bikin hevalno mijarê. Hevalno em niha dikarin hejmarên navdêran bi çend rêbazan nîşan bidin. Wekî min rêz kiriye me got yek bi cinavkan ya duyemîn bi veqetandekan ya sêyemîn bi tewangê ya çaremîn em dikarin bi lêkerê hejmarên navdêran nîşan bidin. Yek jî bi hejmaran em dikarin hejmaran nîşan bidin hevalno. Em cinavkan da dest pê bikin. Hevalno di zimanê me da gelek cureyên cinavkan hene. Ez niha besa hemûyan nakim. Çima ji ber ku min heta niha derheqê hemû cinavkan da min ders çê nekirine, min vîdeo çê nekirine. Loma jî hewce jî nake bi rastî. Em bi cinavkên kesaneyên tewandî, cinavkên kesaneyên xwerû û bi cinavkên kesandinê hevalno em ê lê binêrin ku em hejmarên navdêran çawa dest nîşan dikin yan jî diyar dikin. Mesela hevalno li vê derê min got, te got, wî yan jî wê got. Bilin heta vê derê hevalno, heta vê derê yekjimar ne wisa? Min, te, wî, wê got. Ev yekjimar e. Me got, we got, wan got. Binêrin hevalno me, we, wan. Me dîsa bi cinavkan me çi kir? Me hejmarên navdêran me nîşan da. Bi cinavkên kesaneyên xwerû ezim, tu yî, ew e. Heta vê derê yekjimar hevalno lê em ê di vir da cinavkên kesandinê jî em ê bikarbînin ji bo pirjimariyê bala xwe bidinê em ina vê derê jî pirjimariyê nîşan dide. Hûn ina vê derê jî pirjimariyê nîşan dide. Ew in ina vê derê jî hevalno pirjimariyê nîşan dide. Mijara cinavkan hevalno mijara van her sê cure cinavkan, cinavkên kesaneyên xwerû, cinavkên kesaneyên tewandî û cinavkên kesandinê heke hûn nizanin hevalno, heke hûn nizanin ve heta niha nedîtiye ev her sê nedîtin ev her sê mijar di kanalê de hene hûn dikarin peyda bikin, temaşe bikin. Em niha li veqetandekan binêrin, em bi veqetandekan hejmaran çawa nîşan didin? Bi veqetandekan hevala min. Hevalno gama ku em dibêjin hevala min ev aya vê derê veqetandeka bi navkiriye ji bo navdêrên me yekjimar.
بنرن هوالن دلشای گوکم دوبجن هوالن دلشای این آوی داره وقتانده که آیا وی درش وقتانده که مگود این آوی داره پرجماریا هوالا نشان داده و دلشاجی لوی داره نافدره دویایه هوالن دلشای مثلا زاروک من ببورن زاروک وان لوی داره جی زاروک دویای هوالو لوی داره زاینده زاروک خویاده که مدکاری بگوتا زاروکا وان جی حکم بگوتا زاروکا وان وی چاقی دبو کچک مگوت زاروک وان بو کرک لاوک گده یعنی زاینده وی نیره اولا هکه اون مجاره وقتانده کن نزنن هون دکارن کانال دا تماشا بکن هونی باشتر جه فهم بکن اما ورن سر قرطافین توانگی اولا قرطافین توانگی براستی مجاره که وسا زیده تی تبلهف کرن هکه هون نزنن دیسا اف مجار کانال دا هیا تکاز دوی هون تماشا بکن خواندکاران بشینه لوی داری آن ما پرجماریان نافدیران یعنی خواندکاران ما نشان دا بقرطافا آنیم اول از یک به یک کورنا که نوا مجاره قرطافین توانگی یان جوه قطانده کن هون ادیت کرم که کانال لی تماشا بکن جبو ویدیو درج نبه براستی از هر جاره نکارم وان جوارا شروع بکم جبو ویدیو درج نبه گرچه رازی نه دوی داره هوانان دیسا گرچه تویا قرطاف توانگی ای هلدا اف جوه ای ام فهم دکن که نافدیره که بنر گرچه نافدیره که او یک تنه گرچه رازی نه هکم پرجمار بکرم ایلوی داره وها بنویسه آن می پیوا کرن شونا ای می بگوتا گرچکان رازی نه مروفت کاره جبوه هوانو گلک میناکن دنجی بده جبوه وانجی تانی از خازم بلا ویدیو زیده دریج نبه از منطق پرجماری جواره دبجم هون دکارن نمونهان لیزیده بکن لسر یوتیوب ایجی هون دکارن هوانو بنی اوه دا شیروه بکن وان مجاران لیزیده بکن مثلا میناکان هون دکارن بدن هون وان وکی دن چه بکاردینن اولا گوک ام دبجن خواندکارم بشینه مثلا اف ام بجن دمان هایه هون دکارن دمین دن درجی بکاربینم من همو دم لوی داره ام نکارم بکاربینم جبر که از خوازم برا ویدیو درج نبه لوما تاني وکی منطق من جواره گوت ام بلیکری ام چه نشان دادن لیکر بلیکری والا بنرن گوک ام دبجن هوال هاتن اف اناوی داره پرجماریا نافدیران پرجماریا هوالا نشانه مده و نوان هوالان ده دبکو هوالن مرجی هبن هوالن جنجی هبن بوی اوی ام پرجماریا نشان دادن زاروک دلیزن بنرن هوالو زاروک دلیزن دیسا لوی داره نافدیر هیا زاروک هنه و پرجماره اف اناوی داره پرجماریا زاروکان نشان داده مثلا هم دکارن ببیجن میوان هاتن یعنی میوان تین انا داویه پرجماریا نافدیران نشان مده از باورم و منطقه وی که فهم کر هند کارن سر خود آنها که بفکرن و میناکان لیزیده بکن یک جی اولنا ام به هجماران نافدیران نشان دادن دیار دکن مثلا ببجن 20 دار نه اوسا 20 دار چه بونه؟ 20 دار هاتنه چاندن یعنی 20 دار هشک بونه 20 دار جمره آنینه ام دکارم مثلا بجن پنجی خباتکار چه بیه پنجی خباتکاران بنرن هجمره آن نشانده پنجی خباتکار جکار هاتنه آویتن یعنی پنجی خباتکار دست به کار خود کرنه پنج ماموسته چی بیه پنج ماموسته یعنی پنج ماموسته دست به چی کرنه ام ببیجن گروه کرنه پنج ماموسته دچن دبستانه ام ببیجن فلان بوی آوی حوالا ام هجماران جی وسا بکارتینین هجماران آفدیران نشان ددن و دیار دکن حوالا مجاره هیه و هنه براستی اف زده نای زانین تی تبلهف کرن گوه که پرجمار بجی هیه بکارتینن جانا یک جمار بج دبیجن هیه از خوازم اف مجار صافی ببه حوالا هیه ام جبو یک جمار ام بکارتینن هنه جبو پرجماری ام بکارتینن ام چا بکارتینن گوه که ام تنی نافدیره که دیار بکن ام دبیجن خوشکه که من هیه من ارن حوالا خوشکه که من هیه
خوشکک تنه جبر وی یکم هی بکارتینن برای کی وی هی نه مگوت خوشکک من هی برای کی وی هی دباخچه مدا دارک هی دباخچه مدا دارک هی ام نبیجن هنه جبر کو دارک تنه ام دویجن هی مثلا خوشکک او برای کی من ام ببیجن هنه چما ام هنه دوی ام بکار بینن پرجماری ام لوی داری بس دو کسان دکن لوما خوشکک او برای کی من هنه ام نبیجن خوشکک او برای کی من هیه و دم هر دو دبن یک تنه ام کسی که تنه فهم دکن زمان ما دا وسانینه دوی ام ببیجن هنه لنافچه امه 6 دبستان هنه بنرن لنافچه امه 6 دبستان هنه اول هم دکارین گلک میناکان لوان زیده بکن من تنه جوار منطقی ویه که گوت از هیوی دکم که حتی بفهم کرن اجبو هی ام دکارم وکی دن چه ببیجن مثلا میناکان ببیجن ما گوت برای کیوی هیه ام دکارم ببیجن جبو پرجماریه ست هب پرتوکین من هنه هنه ست هب پرتوکین من هنه یعنی جیم ببیجن جبو هیه جبو یک جماریه پرتوکک من هیه جبو یک جماریه ام دیسم میناک بدن اما چه ببیجن اما ببیجن جبو هیه اما ببیجن متک من هیه هکه دو متین من هبونا من بگوتا دو متین من می بگوتا هنه و چخی می هنه بکاربانیا پرجماری می بکاربانیا می بگوتا هنه دو گنده می دا سه کانی هنه هنه دو تاخه می دا کانی یک هیه تنه کانی یک هکم بس کانی یکی کانی یکی تنه بکن امی ببیجن هیه لی هکه هجمار پر به امی ببیجن هنه هوالا هم هاتن داویا وانه خو حتی وانه که دن ببینن دخیر و خوشی ده لی جبیر نکن ببین ابونه کانال ویدیوی لدر دوره خو دمال پرین خدا فیسبوکین خدا اوالا پرو بکن ببینن دخیر و خوشی ده دم باش